leli tafula lela Tuesday ngitocala lapha ku library ngihlanganise nale library ne. Okay, yes. So mina mangena la ngene ngisho bese ngiva ngena iweight and ngumuntu lo nemkhaba sengibachabi Yeah. then wasinaqala le library lela bathi thathani mabhuku njengemuntu lo uthanda kufunda ngathi ngithi how nali ibhuku ngalithatha libhuku lithi eat right for your type and mangilifunza and ngiyastrugglisha vele ngenza bayekudla ngoba udla lokhu uyagulisa udla lokhu uyakhuluphalisa udla lokhu uyakhuluphalisa ngathola leli bhuku langitshela kahle ukuthi uma this blood type fanele udle so. Sanibonani babukeli bami emakhaya. This is Lawford Workers Podcast, and of course this is your host Rebecca Mveli, podcasting live in White River eCaster Bridge. Namhla ke ngilethela mama Ethel Wakakoza. Funa kwathi ke phela ukuthi ujoin in Lawford Workers and what's the secret behind ukuthi solo why join us sekhona ku Lawford Workers and ngiyambona uhappy wena hlala lapho uthine na scroll those gadgets while I go and get our beautiful mother Mama Koza. Dilabandenzinde mayam. Whoa. So I'm saying this is me. Oh, please just let it be. I'm giving you my love. I need your attention. I'm saying this is me. So please just let it be. I'm giving you my love. I need your affection. I'm saying this is me. Hey, please just let it be. I'm giving you my love. Okay-ke babukeli bami njengoba bese ngishide ukuthi ngilanza mama Ethel Wakakoza. Sengimtholile ke nje, don't mind our uniforms today. We are celebrating June 16 Youth Day. Yebo i-Monday but thina sibhizi ngayo namhla kuyi Saturday morning. Ngimtholile ke mawami ngithe nje wonke kuba ingululu buya sihlale phansi sikhe sikhulume mina nawe. Unjani ma? Ngiyaphila unjani sisi? Ngiyaphila ma. Yebo. Uqala nje ngiyabonga isikhathi sakho. Okay. Ngicela utshele babukeli ukuthi ungubani wakabani. Okay, mina igama lami Ethel Wakakoza ngihlala eLikazi kaNyamazana. Okay makwami. So mama ngiyakubona active la ekhaya ka Lawford Workers nje uhlezi ukhona uEli. Uze kuphi nge Lawford Workers? So nge Lawford Workers ngive ngo 2001. Okay. Bengisemsebenzini la bengisebenza khona. Yeah. So ngisho ukuthi ngiyafuna mani ku-exercise and ngiyabona ukuthi I'm getting bigger and ngishort yabo. So umtimba ngiwufuni vele. So uyangitshela ukuthi kule Lawford Workers lento le hamba onke emalanga ngemgcibelo ungajoyina khona athi hey nje ngitokhona wena lo uthi umuntu abatangishiya ake ngikhona wathi hayi hamba ngena uhamba ngepace yakho uyambela ngendlela yakho lofuna ngayo akushiyana lapha then sengiyaqala ke ngaya kujoyina ngathi sajoyina ke ngoba fika customer covid sema but kuthi nayiphela iCovid ngimloyo babubuyela abengibuyela ngalendlela uyive imnanzi ngayo indlela yive imnanzi ngayo ukuthi hawu kanti kuyendeka la no ngiyabonga kakhulu makwami ngale information leyo. So mama tell me ke sukela ufikile ke Lawford Workers uyijoinile ngayo lo 2001 ngalo sesiku 2001 manje siku 2025 vele sithini mara yakho la lapha 2021 hey lithele liba hayi ngitshela 2021 yeah 2021 ngalo siku 2025 ya mama kudzala wayijoina wayibona isengakaqali lento yeda njengoba sesiku 2025 mama ever since wayijoina uyibona injani? Are you happy ngayo? Uyibona ikhula kahle ita kahle noma khona lofisa ngathi bangakungeta mhlawumbe? So lo ngajoyina
ngiyabona amehluko ukuthi iyakhula akusafani nakuqala kunetinto bedendeka besifika sithandaze sisuke lapho singena endleleni sihambe but nyalo sesiyafundziseka njalo kunetifundo lesititholako siyazuza lokuningi so I'm very much happy ngaloko lokwendekayo ngiyacabanga ukuthi tonke tingcono lehlanganako iyayikhulisa and tena ukuthi ibe more enjoyable so ngikho ukuthi nangalova namuhla ukhulu lokungishiyile fanele ngithole lokunye lokufundisa bantu okufundisa ngalelo langa lelo and na usele hayi ene kude lo tokutshela shema ngoba sijahelo lokunye lokutako no ngiyabonga kakhulu makwami kumnanzi vele la ekhaya mabafika batophoza nje batophoza la emvakweni khululekile la ekhaya no ngiyabonga mama ke ngale information leyo njengoba niva makwami very much happy nge-Lawford Walkers nekhulakayo uyibona nje itakahle so mama please tell me ngalela tafula le bereavement what's your take ngalo ufila njani ngalo ufila ukuthi li right ufila kuthini ngalo nje so le tafula le bereavement likahle kakhulu cause thina njengakathi laba ku-age yami sikhule sathi ukuthi vele kufanele nakunesifo silekelelane yes kulaba labasha mhlambe lesigcine sisebenza nabo babona ngathi akubalulekanga babona ngathi it's a personal thing. It's not a personal thing. Into yemndeni njengoba sesimndeni fanele silekelele uma ngabe ngilimele ne-team yonke iyalimala so likahle kakhulu liyafuna ukuthi silikhuthaze ukuthi vele asilisebende ngendlela le-right njengoba siqhamuka ngayo mina ngiyalijabulela kakhulu kakhulu ngiyalithanda siyabonga mama ngale information leyo njengoba niva-ke ukuthi mama uhappy ngale tafula lethu and vele liyasita kakhulu emindenini because vele thina sesifuna ungathi ungene la vele we become one, we are a family. So lenda futhi ukuthi sikwadi kubumbana enesatane more enesikwadi kuvelana sikwadi kuvelana no thank you so much mama for logo. I believe ukuthi nemuntu lobe asolo angavisisi ukuthi kahle kahle le mali sikhiphelani why kumele sidonate namhla ngalendlela lochaze ngayo utovisisa ukuthi why kumele sikhiphe. Yes okay mama mama ngicela ungitshele ngiyakhumbula last year besihambe nawe eMozambique. Yes you were one of leti ngululu takhona. Exactly. Ngihambile. Uyifinde njani mama yonke le walk from South Africa to Mozambique to Swaziland and back home sihlanganisa ina 500 kilometers yonke le journey yakho. That walk i-experience longakhona ukuyichaza and lokuyeke uyithole noma ngabe ngikuphi. And leyo ke it was a boot camp on the run or on the go. Beyihlanganise into letiningi ngithandzile kakhulu. Yes kodwa bengasilula but ekugcineni kube mnanzi lalapha emkhathini bekumnanzi ngoba sasuka nje simaLawford Walkers sikatani kahle yabo masifika lapha bekunalowo nje ukuthi lokho ngathi sito khona la ngathi sibona ngathi sito khona labanye batohluleka labanye kanjani but umgwaqo wasufuna thina kuphela ufuna umuntu kuphela so that walk iyande ukuthi kube kuningi lokufunzayo nalokukhiphako ngebuntu bami ngine selfini sikhulumela onke ama-emotions ami lenginawo I think ngadila nawo kwababuhlungu la ngihamba ngedwa khona ngicabanga and kwangena ukuthi ngiyacabanga ngalobuhlungu betinyawo but ngicabange into lekufuna ukuthi ngitende kwangena ngapackager kahle impilo yami usikahle kahle empilweni yini lefanele ukuthi ngiyende ngabeka kahle into tami yabona ngifanele wardrobe le behlangahlangene but there kwangena ukuthi ngathatha kahle ngasicathulo lihlala la majezi ahlala la konke kuhlala la yangena ngaba kahle ngithe mangibuya ngathi thola ukuthi wardrobe yami inside it's speak and span then yangishiya ku happy space manje ngijabulile angifuni lutho nezinto leti ngathi iyaphazamisa sekuvele uyabuka nje hayi that one was a walk of its kind hayi bekumnandi
bekumnanzi kubuhlungu Kumnandi. kubuhlungu uhlekisa futhi lokunye kuningi lesikufunzile ufunza kulomunye naye akufundzise nawe umfundzise safundzisana sathandzana and manje siyatana Uyakubona. Sifiso sami bekungathi sonke thina ama-Lawford Workers ngabe sambile yabona ngabe sisemgcini Rebecca Ngabe sihleleke emgcini wokunakekelana emgcini wokunakana nje ubone ukuthi hawu namhla Rebecca ayekho then I'm concerned ukuthi why angekho nje uphile kahle siyatshelana siyagula yasifundisa lokho leyo beyi-right kakhulu hayi Ngathanda wavele njengoba besihambile nyalo uma ngekho nje ifone call yangena angikuboni la sesindiwe mina with me nje vele angafika kuwakho angiboni Rebecca ukuphi ukahle la njengoba ungithathe lapha ngihamba na-egi bekangibuda ukuthi mama angikugcine nini so ngagcina kumakhonjwa ngoba vele angeke ube khona sonke isikhathi sinedinto letokubamba but-ke hhayi kufanele ukunike isikhathi ukuthi ula Tithando tami njengoba ningumuva mama le walk leyana beyibuhlungu imnanzi kodwa at the same time besifunza kuthandzana kakhulu kunakuqala and you know it's not only about yes we were going to unite the African countries but at the same time nathi besikhulisa leli thando lethu amongst each other njengoba you know mase usekhaya ulovile truths nani kuba nomuntu concerned ukuthi kunemphefumulo lo shodako la uyakhona kufona ingalendlela lithando lethu sifike lakhula ngayo le besiya khona so namanje siyahamba siya eZimbabwe siyochubeka la sigcine khona mama ukhona lo mnyaka sesingikhona ngikhona yabona manje i-experience seyikhona manje ngibophelela idolo leli ngifuna ukulilungisa ukuthi libe kahle ngikhona kulungiselela ihambo lethu lasezimo I guess siyahamba na mama Ethel yebo and ababuye ensambeni akusho ukuthi na umdzala awuhambi na umncane uhamba wena siyahamba sonke la siyalingana la and kusisita ukuthi nasihamba siwalka so si-unleasha lobuthina angithi nemakhaya lesiboma ekhoza siyacoca but masila kuba nalo element ebuntwana lephumulazi okunika amandla ukuthi uqhubeke kumnanzi ngokuthi siyababona kunalabancane as much as kuvuka lobuntwana bethu sihloniphana nalabantwana lesinabo nabo ukuze nabo batosihlonipha ashem thando nenhlonipho siyakuthola la kakhulu konke sinako no ngiyabonga kakhulu makwami ngaleyo information sikhulume ngani futhi ngalwami ngiphendula yonke into yami ngamnanzi smooth asesibuye la kuleli tafula leli la Tuesday le wholesomeness does ufila njani ngalo le tafula la Tuesday leli tafula lela Tuesday ngitocala lapha ku-library ngiyihlanganise nale library so mina mangingena la ngisho bese ngiva ngena i-weight and ngumuntu lo nemkhaba sengibachabi yabo then kwasinaqala le library lela bathi thathani amabhuku njengemuntu lo othanda kufunda ngathi ngithi hawu nalibhuku ngalithatha libhuku lithi eat right for your type and mangilifunza and ngiyastrugglisha vele ngenza bayekudla ngoba udla lokhu uyagulisa udla lokhu uyakhuluphalisa udla lokhu uyakhuluphalisa ngathola leli bhuku liyangitshela kahle ukuthi uma this blood type fanele udle so ngaqala ngadla kahle ngakukhweshisa kudla from leli bhuku lengilithole la ku-Lawford Workers ngaqala ngadla kahle hawu ngaqala mina ngiyabona sengiba kahle ngize ngitshela Nkosi mangibisela leli bhuku leli ngise leli bhuku leli lingende letimanga sengiqambe ngiya emgwaqweni hlanganisa lokudla hlanganisa nalokuba semgwaqweni that's why you see this body the body is kahle this body you won't believe uma ngakutshela minyaka utophikisa shela ulento right now yes ne so ulo desk kwa Tuesday libhuku lenkosi library exercise we-team ngiyavuka nje ngishaye nje leli viki leli ngishaye Sarafina ngiyamshaya manje ngiyamshaya ngengila
ama-exercises ngiyawenza. Kumnandi kumnandi. So leli bhuku nalo mile yalo Tuesday hayi ngiyalithanda naleli desk. Ngihambela kahle. Kungihambela kahle. Nawe uyatibonela mama. Mama ngibuka wena. Mangibuka Mrs. Cause I'm like, what's going on there? Yes, ifihlo Ilapho. Ilapho. Hayibo Nkosi itafula lakho, your library darling. Inezinto ezikhala fresh. I don't know ukuthi leli bhuku lenjalo likhona lapho. I will be visiting you very soon Nkosi ngeke. Please visit Nkosi umbude ukuthi leli bhuku lelisite mama Ethel. Yeah. Liphi leli bhuku lelo. Hey No, thank you so much mama. Njengoba niva ke mama uthole leli bhuku lapha e-library. Like ekhaya sine library sine water point yebantwana. So ungahlali ekhaya uthi wena hey mina nginemntwana nto kanjani, kunesikhathi la uma uwalk ufike khona 2.5 usala abantwana ngilasi ukuthi akhona ukuthi i-library ngoba bafike bafundzise bajive kube mnanzi kube njalo while wena ukuchubeka uwalka ubuye njalo umthathe umntwana babahambise ku starting point. So kuhlala kwakhe ekhaya uthi udlalise umntwana, it's not an excuse galo for workers now we cater for all. Yes. Mama thank you so much ngale information lokunikile njengoba ngingadala ibhuku buka nyalo ke sengathi ukuthi Nkosi uphethe inhlobo yemabhuku lapha ya. And elibhuku alisho ukuthi leli lalomdzala leli lalomncane. Yes kona vele ngebuncane babo but wena na uthatha libhuku noma lalabancane akuthi wena somdzala thatha leli labancane uve story sebantwana labancane ukuthi sini ngoba siphila nabo phela abantwana and kufunza imnotho lomkhulu kabi funza whatever loyitholako thatha ufunze kuyasita ke lokho buka mina ngisitekile uyathi mama ngisitekile and now ngihealthy ngayo yonke indlela uyasho Mathabo phela ngithi basatha athi ubatshele lapho ukuthi yini lekwene lomthimba bebuhle so uvile Mathabo ukuthi ngiyona lokho Tuesday desk lamabhuku lesiwafundako nomgwaco no ngiyabona kakhulu makwami mama ngicela ungitshele kulama walk lesinawo lana sinabo gender based cancer awareness autism sesinaleya le emafoni bathi yini social media what not social media ntonto nemafoni walk kuningi siyafunza la ekhaya ikhona i-walk list wena especially awufisi kuyiluza noma wena kuwe nje wonke vele akuhambela kahle I know wonke ayafundzisa but sometimes umuntu kune-walk list yabona noma kuthiwani le nyoze ngilove nasemsebentini ngiyakho onke abaluleke kakhulu but mina lethi close to me into bala le autism autism nganithile sesingibogogo and siyibona ngathi seyiba yiningi yalo bantwana nabatalwayo and ngathi mangicala ngiyifunza kunemntwana bengam-understand lapha ekhaya wesihlobo sami but nase basitshela ngale autism ngathi nangu mosi lo mntwana ukhona ekhaya ngihlala naye endlini and sesiyendile sesiyaqhubeka ngema-research ku-research ukuthi le autism ihamba ifike kuphi and inetigaba letinjani ngiyakutshela ukuthi konke le basifundisa ngako ngiko loko lokukhona kuyangisita ukuthi ngibatshele lapha ekhaya ukuthi lo mntwana lo ufanele asiteye ngale ndlela le ngale tifundo leti sitholile sesiyakhona ukuthi siyam-understand kakhulu siyakhona ukuthi sim-understand le autism ngiyithanda kakhulu then lenye futhi kule cancer awareness that one vele it's too personal because ngalahlekelwa ngubaba wami through i-cancer and i-cancer ayinakuthi uphila iphi lifestyle uphila kahle akabhemi akanathi but mind you on the day dokotela atoyithola ukuthi une-cancer he said spread all over. Oh my God. And abasathi uthi icale kuphi abayathi uthi icale kuphi lo muntu bekangaguli bekangathini bakana ukuthi icale kuphi yebo. Then I was like mangimbuka dokotela amtshela ukuthi cancer is spread all over. I say, what is this man thinking? What is this man thinking? And he was a very quiet man. So that one vele uma ngiwalka ngihamba ngithi lapho ngithi this one is for my dad.
No, Mm. ngiyakuva mama. That's I'm what so vele, sorry for your loss, man. problem. Yeah, guys, like haya ma-walks amaningi ayafundzisa njengoba asho mama. Mina-ke nami i-autism, I didn't even know about it. Ngeva ngayo la ekhaya. And njengoba asho athi wabona umntwana, nami kunemntwana le bengimbona man. Ngithi lokhu kuyaditshela lokhu kuhlala kufuna kukodwa nani but after sesifundisiwe ngayo ngasho ukuthi hayi man hayi une-problem lo mntwana le-serious akusikuditshela or what. So i-lawful workers guys, it's not only about ukuthi sihambe siye health siyafunza ngalokuningi. Kakhulu. So wena lo sahleli phasi sukuma ubuye la ne-stress sidishiya khona la emgwaqweni Sesi, uyakubona sitishiya nje. lawo nato siyatishiya. No mama ngiyabonga kakhulu. I think ungiphe konke le ngifise kukwati ngawe ne-low field workers impilo yakho nje ku-low field workers but mhlambe ngakuvaleli ngaphandle kukhona lo ufisa kukusho kumlaleli ekhaya mhlambe lofuna ukuthi asikakhulumi ngako noma lofisa kubatshela kona. So mina nangifisa kubatshela la bantu bebabukile labangekho la Yeah. kule lo fellow cast. Buyani guys, buyani la kuyaphileka. Yeah. Kuyaphileka kumnanzi njengoba uva ukuthi letifundo lesifundzako nawo lama social media wathi lesi smartphone ukuthi siwasebenzisa ngendlela yokuthi ayasonela. Yeah. Mahle wona ayasonela. Kuningi manje sifundzako namhlanje sifundisiwe satshelwa ukuthi bantwana asibakhuthatele kwenteni into leti kahle. Singabuka ukuthi bantwana siphethe kuba blame. Yeah. Sisabendi lokho abendi yini kahle kahle lesifuna ukuthi bayende. Yes. Ngalo June 16 lesicelebrate thina abantu abazali. Let's take a lead sisho ukuthi bantwana endani lo nalo. Qalani la and sibanike i-direction sibalide ukuthi abende lo nalo lokho bakukade. But masisho ukuthi lo akalaleli lo akeva bayabonakala bayachubeka. Yeah. Thina besikhudwa. Hey. Thina besikhudwa. Besikhudwa. That's why singabantu lesiyibo laba ngabe sikhudwa sishajwa. As much as mhlambe kushaya nyalo sekufaka into letiningi akusasikahle. Yeah. Ngoba umthetho vele uyasho ukuthi singabashaya but umntwana umshaya ngokuthi uyamkhuta naye uyabona mara umkhuta ukuthi awumlimati ne Yeah. uyabona naye ukuthi uyamkhuta. Yes. So buyani akunabudzala la akunabuncane la sonke asibuyeni siteni la kulo fellow cast kumnanzi kumnanzi ngathi buda kusibenza kangaka labantu la Bafuna emgwaqweni lapho sivuye ngo-4 letha kulobunanzi letha kulobunanzi ngibona ukuthi hey vuka sesivuka iyayibona khona. So ngithi laba kuma-low field workers asiqhubekeni guys asiqhubekeni ngeke nize nisole ningayekeli and mawula ubuka lo ofuna kona wena lo kuhle lofuna kona pick it up ugijime nako lo lokunye mhlambe lokungakudzingi lo ngakuthandi uyekela kusiwe kwakho laba kwendako kwabo wena qhubeka endleleni ngoba vele asinofana yithi yebo labanye bafuna lokho labanye bafuna lokwa then bese ngithi pick up kule team laba sigadako eshem siyanakekelwa siyanakekelwa la siyanakekelwa bayasiprotector bayasleader basenta konke ngithi nje pick up nakini Rebecca siyabonga besingadusi sidoze sihlale phasi sikhulume si-interview njena msebenzi lomuhle kabi sisinewendako hayi letithombe siyavela etithombeni ngobe siyavela nakubamashaba siyabonga laba benalelisi lo sabacambele into le inhle kakhulu ngiyakubongela nami. Siyabonga kakhulu Nguyema-ke cause-ke wasilikazi lona uhappy nge-low field workers akukho la asola khona njengoba sengikhulume naye la ngi-100% sure ukuthi mina naye i-next conversation yethu iyobe iseZimbabwe ngoba ngihlezi ngimlemile uyathi la siyakhona eZimbabwe. So the next time anisibona sihlethisa sonke sizobe senza bona sizobe siwalka mara we'll be back for part 2 mina naye in Zimbabwe. So right now it's a hashtag don't promise commit. Hashtag mind, body and soul. This is Lawful Workers Podcast, and of course, this is your host, Rebecca Mjili, signing out. But I will be seeing you guys soon this coming Saturday morning at Plaza
Quarter to 6, the aerobics are starting. 6 o'clock, the walk is officially starting. Now remember, we will be doing the Men's Health Awareness Walk together with fundraising. Now kumbula, nabo bobabe siyabathanza futhi siyabakhathalela. So it's very important ukuthi bobabe nabo bahle bavakashele emtholampilo bayotihlola nje lapho nalapho ukuthi ngabe konke kusahamba kahle emtimbeni. So don't forget, 4:06 aerobics are starting. We are warming up. I will see you there at Klatsaka Saturday morning. Bye.